I postavljamo ljudi niče ovdje i dobrodošli na novi klip. I ljudi, danas ću pokazati kako da igrate GTA San Andreas Online ili GTA San Andreas Multiplayer, znači. Samo to uđu u menu web internet, ne znam šta mu brate više. Samo baga, laga. Nebitno, znači evo. Ovako. Ovaj link ćete dobiti u deskripciji ili ti u opisu ovog videoklipa. Znači skinete jedno od ovih koliko već fajla. Ja sam skinuo ovo i radi. Znači taj fajl kad sam skinuo, znači dobio sam ovdje ovako. Evo, my computer. Evo, ovdje bi se skinuo, da, ovako sam dobio. Kad sam ušao, izbacilo me ovako, što sam yes. Ovdje mi piše da ovo nešto. Znači odvidite samo jer i odaberite tačno da ja instaliram GTA. Znači meni je ovdje, dovde i znači samo ovdje. Ja sam to već uradio, pa neću. Znači to nema potrebe. Znači ne mogu sada probam da dokažem da radi, znači ne mogu. Znači to je odmah prebacilo. Znači, odmah se prebacilo. Kad snimim klip da radi, ubacit ću u komentar, znači link. I tako. Znači ne pokrećete kad hoćete da igrate multiplayer, ne pokrećete preko GTA SA, nego preko SAMP, ovo SAMP. I tako. Ništa. To je bilo to, ali ne zaboravljajte like, subscribe i komentar. I naravno share. Ovo sam rekao, ja mislim i u prošlom klipu. Znači vidimo se u sljedećem klipu, a do tada veliki pozdrav za sve vas.